yang pilih punau pu K.Sharatchandra Sharma na impact news si sayur segi jenda Manipura taram nok sering kasi jenda Manipur ki topik se maroi na Manipur su lagi tapi nati tahu budget se ngarang 2020 amasung 21 ki budget se finance minister union finance minister Nirmala Sitharaman puthok ki base tangai phadra mase khoi state ki sodum chakthung state tana masi ki kari hope tong ngai lei maroi na duga ngarang ki budget se mamang singi budget singi yengna bada kari hena asa tong ngai yauri haibagi wapam mama at the same time countries ki economic growth se maroi na yamna slow down tore haibagi tanjam su dum thengna ribani overall country ki oina duga maroi na economy slow down se mase amona amona phagatna ba kari yauri haibagi area sing at the same time opposition gi amasung countries gi export economists mayam gi tongan ba mosing piri haiba mayam sing punna subsal akanda budget 2020 amasung 21 chida kari hena asa taungai yauri kari anobo yauri employment generation gi yauri bra aduga praja gi as a whole general public sing gi yengakanda taxpayers sing gi damakta kayam phaba budget oiri lona purchasing power Chamba mi amagi purikhaw da paisa lakpa paisa tungba aduga leibagi mapanghan se kayamuk yamna kalandori masigi budget sinai bagi matangda kumna khana charaba tanjani lo lension biriba guesting di agi thing biriba se Dr. Chinglen Maisnam associate professor Department of Economics Manipur University ne ijat oja Chinglen bo yana taram noksari aduga oja Chinglen gi oi lension biriba se o Nabakishore spokesperson Manipur Pradesh Congress committee ne tamu taram noksari aduga tamu Nabakishore gi oida egin hegetta thangna famini jari bise Khogendra Khomdram editor Sangai Express Manipuri edition ne ai tamu Khogendra su taram noksari ihan han bise baroina ruling gi haibatai sarkar pairi bagi site gi budget 2020-21 present tawro matungda ihan han bo opinion se ai tamu Nabakishore Manipur Pradesh Congress committee ki spokesperson lakchaning bise haina bagi diam haidi hainari baroina hanagi finance minister oramba P Chidambaram na hairisi handaki budget sida tasengbadi country ki economy slow down si yengadi economy se amuna revive tawno tamagi wakhalon asa sing do kaisu tawningai leti handaki budget si haiba miyauri mara yam sing haire se aduga maroina aina thamjaning base handaki budget ki speech saibate finance minister Nirmala Sitharaman pi hiba speech se 160 minutes madudi 2 hours 40 minutes ki yam lengthy oiba yam asang ba speech ni haire handaki hojik phawgi thengnarakpa speech singda aduga maroina 45 pages ki budget ki adugumba 45 pages ki saigi presentation ne aduga 45 pages da 43 page surakpa kanda Nirmala Sitharaman se tawbadi pung aniga minute nifu leptana wangak paise adumdi wadi wagani wabduna maram moirang madrain khale maroina Sitharaman 2 pages page animdi pa dabida 43 page par matung da mana haibase page ani se paren logiraga ai budget se presentation tawrage en haibagi matam su lei longest ni tamo opposition main opposition congress Manipur da state da su duga center da su handaki budget 2020-21 se kamai ubige sarat kanone jiki koigi finance minister na pi speech se pung aniga minifu kwadi changba ada masida kari haini speech se chang yusigi maram se masida sairengumba adagi madusu tamil gi sanskrit ki adagi philosophical oiba quote kya hapsin ra question ra sai praman panthai mayam hapsin bisnu su sangna bai maram amane hariba ngasai gi khoigi thangai sing allocation du the hek lakta ba was in nakoina na dum poraga aduga video du oibani ngasai taxation gi matang da bawa numitna moi tamil gi poema amage ko toroga numitna ngasai gi likla dagi ising manin se tamna lowi aduga nong jurugu matam dana pulap biri kaina haibe mawong se taxi government de taxi khari khar ga lawraga pulap baina mu mayam praja gi development tori haibun singba nakoina na ngasai phajana ba ngasai gi ngasai kari hani sugar coating hai tare ko tawriba taxation gi policy te program je praman panthai yam yaw hai tare ko adubo hojiki ekoina ngarangi hek kano sida budget se present to matam se khoi corporate india hai tare ko Bombay ge stock exchange BSE index se nearly 1000 point maximum khoi drop to gi mase first time in the history hai tare ko last about 10-15 years sida asagi budget ki presentation numi sida sensex se about 1000 points se thabi 987.8 mugne hariba 2.4% se drop to ri sigi maram ji kaina da corporate india
hai tare ko masina leiba corporate India investor mayam jingsina government ki laiba budget ki program mayam se masina economy sidi revive tawang amaroi economy sigi accelerate growth se porak pang amaroi aduna growth se lagtramni na makoi ni invest tawriba company sing sigi profit se hanthar ani hedana mayam se share se leiba mahutta yonthok narakpani hai tare ba koi mama sigi maman se hanthar ise po se yonthok narakpadai ne ba. So it is a reflection of the poor state of the economy. Adugang high riba 2021 gi laiba budget sida pi riba economic growth ki high dare ko masgi projection trajectory se sisu yamna kari haini ambitious oidi oiraga 6% ni moina growth ke target si bo riba masisu oigedo manda ba high dare 6 to 6.5 6 to 6.5 se oigedo su manda ba aduga nominal growth na moina 10% wo high ada inflation ki figure se amu kari haini moina 4% muk lowai wani hariba ada 4% se di hen bisu ya hariba 4% se amu khaido ga di real GDP growth e amu 5% no handra ga doi ne hariba aduna masida makoin mayam ni jengnai gi di hoji current financial year 2019-20 gi se masi ki projection hai tare GDP growth se 7.2% da madhumain project tawraga tawni ase budget da lautho mane hariba adubo hojik in reality da di hojik se revise tawraga 5% da handa ki sahi ki senba sahi se ki growth se 5% da hanthare hariba international monetary fund su haire adi economic survey da su haire aduna masila handrai se 2.2% mo hanthai hariba aduna lairiba economy sida yamna magi macroeconomic factors hai tare ko maruaina haidi kari ani inflation gi rate wangpa unemployment gi rate wangba investment gi sentiment si leitaba adagi demand se maruaina demand si am hanthaba sugumba factor me am si ururaga economy si growth au godo mande haidana haidgi hojigi sensex si hantharak pani harba nifty su sachamana hanthai masina is a reflection of the kari haini economy phatre habe wani sinata bada hojigi atopa larger issue da masagi allocation toro kuch dai khoini yengba matam sida allocation lagdring da sagi fiscal deficit ki madang yar panjaram ge fiscal deficit se yam chawba macroeconomic ki kari haini chawba indicator amane hariba handa ki sahi senba sahi na 2019-20 sida fiscal deficit ki target se thangai sengbai di 3.3% of the GDP ni hariba 3.3% ado housing masing amaro and moi 3.8% of the GDP the device dog have RE sida handa ki sida aduga mathangi sahi gi fiscal deficit ki target se 3.5% of the GDP ne hariba masi yamna chawba adugumba koi deficit am ta ba deficit tari se masi menkhana ba government gi upai tai leite mayam dagi atopa source paisa pu ne hariba puri ba paisa se laaga amuk inflation su muk contain to banga moi da ba paisa si yamna pura ga thadar ga so sum paisa si money supply de hengla puni na inflation si lai hariba inflation si amuk laaga de ngasai gi hariba GDP growth to minus to ko da ba adogi adum problem yam lai ri hariba maduna common man da mu effect to rakwa hoji maksu retail inflation se nearly 7.235% la no lai bani hariba aduna inflation si su control to da ya da ba aduna yam aruba matam ni finance minister ki position si yam luba mana mage the room for kari hai maneuver hai dare ko sisu yam lai ta ba paisa si yam namge na khalaga su hek namuraga paisa si inflation de lakwa adigi somdana people gi khutta di paisa leidre ngasai ge kanona khoi ngangna ri hai da people don't have money in their pocket aduna demand se hantartana hoji ki every sector da automobile gi sector do ogi oyu natraga basic consumption gi oyu garment do oyu koding makse loina demand se hantarakwa masi gi demand se revive tongna bai ne mana hoji ki income tax ga gari slab ka khara ka tawriba khodi lai su ba adu masi gi details na imatung da ma haijage adogi ade khoi waja single no income tax kari slab sing kari sing lai maroina khara di dum pi badi dum pi ba adugo maroina paisa leitabagi achauba wabum de mayo no ba country yo economy mutang se adugo yes ngasai gi automobile sector sing adugo manufacturing sector sing se maroina hojik se manufacturer har kanda pot phutok poi kari gi sang se yam handarak pa adugo even company sing private owned company sing se ayamba maroina employee gi engkanda down sizing da chatkiba masing handarak pa masing kakharak pa asina so amorom da har kanda di thabak phangdabagi koi problem su mayok na pagi area ne oja Chinglen da in lak chaning se bingi kanam samoina kamang yeng bigation 2020-21 gi budget se union minister chita koi union finance minister chita Nirmala Sitharaman di hai madu se country economy boost tongna ba at the same time general people sing the purchasing power boost tongna ba aduguma budget ni haibani
Being a kind of American coming in because in India gi oina budget puthokpa khuding en ujaba ma lei hey anda kisi ga ki natte ko mamangi hogi ba chahi mayam se su mai sum thengna jaba se hey masi khoi gi budget si puthokpa matam da khai maroi na lawba sing se masi lawba se kaino da koi budget ki speech se budget ki bhasan nai dare bhasan jina hiena miyam je khoi gi swai da miyam attract tawi ga khan aduna ngasagi basan je automatic sanging ge masi record thamawi ga na koi da khanjaba ma leibadong na tawe sang na ngang base aduna 2 hours 40 minutes aduna ngasagi yamna lengthy speech ka haris madai di record thamda bo khonna basi masi yam tawe handak kisina ahan manate mamangi mayam su thokre adai na sum uzarin budget ki wafam ji changendring ga koi china ga india ga khenari ji swai sida ne koi nan khangre si corona virus ki lakpa state da numit taruk ni da hospital ama sani na haibaga khudak da ko gi sinmi rising tere muthajalaga tang ahum haying gi sangadori haine moida ko gi masida kare foundation stone jung dana maduda puja nuja tawdana matam lawdana kuthi yeng dana panji yeng dana adi matam leite ba mogi di thabak ne ba ado moi yang ngang de ado india si moina khai india gi moina uba ason ba se masi karai da noida masi mo yam haidok ti india se ngang e se mo ni khange yam ngang bani na thabak yam tawro se tu khange adu market ti achawa market ni se mo khange adu ne ko gi india na ngasai gi magi holi torop ko matam da uji holi lani adagi diwali loire si torop ko matam se da ko gi china celebrates india's holi china celebrates india's diwali ka hairi se even festival bok da mo na pangthok pi ra bane haidi india se kari pami se mo khange aduga pami du matuna kari to gada ge se masi ma koi khange aduna masi kupna nainaraga magi economy si masi koi gi fagatna ba hona ba singi manung da china se amane an moi wa yam ngang de adu thabak yam taw the india se yam ngang ba yam sang ngang ba aduga ngasai gi thabak ti ya hoda mina ngasai gi mang di yam na big dream je taw ba adu ngasai gi preparation to the ill preparation oi benina akoi se kari hani manglak na to pai film yam le adu hek ui adu ai si thamjara kanda aina yana yam tiana ai budget ama habisi kai musi yam tiana haijage ko yam sangoi please go ahead thammi bagi matam simaga sidang haijage maram dia tai di ko tam kan so habi kramnina koi budget se dum khange budget ama koi na puthro ko matam si da khwai maru ori si magi lengak pai ri ba sarkar do masina kari khangi se kari khalli mai vision je kari no magi political vision kari no magi economy gi magi vision je kari no ji se khangdoi ne haidi hoi isam jam na koi budi ekta ba hai bi ai masi magi sading amasung magi la chakhiba amasung lakadaba adugi magi utpa hai tare sahi magi isam chumna utpa statement oina hai bisu yai ko adu yam na kupni yengadi masi political economic statement amane sahi magi quite maroi quite the most important document oida ine aduna masigi documents de da koi na kari uge bu magi fiscal gi in the sense haidi koi gi magi position hai tare position ji de koi na khang ngamne aduna koi no jinai na besu yauri ko magi fiscal gi position sidai da masi contractionary oibra natra expansionary oibra neutral oibra deflationary oibra kari oge si yam laina khang ngam doine adagi sigi mathak se no kamai tawre budget puthopagi matam se sisu yam maru rakpa ana budget puthopagi matam se no kamai tawge da akoi je hanadi 2017 gi mamang dadi february gi aroi ba sok to putho mane aroi bagi matam sidai da adu si thamang khatle da february 1 do oitokre ado February 1 da oigi base basina achong samai sam to le hadi kogi neinaba singda neinaroi singda adu akoi masu yeng pa matam si akoi da confusion mayam thon ba ado handaki su dum thoe kamain thoki bo koina budget ama da koni yeng matam da account om fangne ba account si kai noi da magi actual have mo utkane adagi magi budget estimate ama last year gi aduga magi revised estimate u fangani adu handak sahi gi budget estimate sahi ong gi account su kun u fangne ada sahi ongi account phang bas da kramai to ge da akoina January gi magi aroi ba matam da puthok pis di magi revise budget sida kharang gai magi asing basaktam je kar uba phange adu akoi ji thama mangjin than hai tare mangoi ne puthu omni na kai do ge da akoi ji I pau ji fajan komje ngam dre adu real picture do ma uba ngam dre adu maseng badi taseng badi masi kanu di to ki bane koi gi demonetization to budo
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯨꯞꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯂꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯪꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯗꯤꯃꯣꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯦꯗ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁꯇ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯩ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛ ꯉꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯁꯦ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯩ ꯆꯥꯡꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯒꯅꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯕꯨ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯗ ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯦ ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯆꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩꯑꯕ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣ एजुकेशनꯗꯁꯨ हेंजलकदोरे अदगी अखोगी हेल्थनसु हाइगलकदोरे अदगी असु यावना थादाखरे परसेंटेजसु हेंगकरे कायना हराउरिसे खिदंग हेंगलकदा कोइना हराउबो फाउरिसे असिंगबो मु ngसागी रिवाइज लाकपा एक्चुअल लाकपा मतमददी यामना का हेन खेनबगी ओना तैनबसि लाकपसिना मरम ओइना केदोरे फिगर से कोइ सीरियसली लोबो यारक्तरे अदुना मागी बजेट पुथोपगी मतमसे मसी यामरो ओइना आई थमजगे अदुगा आइना अतैते याम चंगनजररोय मणिपुर कंटेक्स से सिगी राउंड सी मतम याम सांग फंगोइदमिना मणिपुर कंटेक्स अमता आई पुसनजरमगे सिगी बजेट सिना अवांग नोपुक्ता करमबा मागी इथिल पिगे नत्रगन मसी इंपैक्ट पिगे से मसीदा आइना थमजनिंगसी अवांग नोपुकीदी मिनिस्टर ऑफ डोनर्स यामरोय नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यामरोय मिनिस्टर ऑफ डोनर दा थमिबा चाकथुंगसे मसीजु अयेंगे एक्चुअल अदगी मागी ममांगी बजेट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट अदुगा बजेट एस्टिमेट येंगम मतमदा फ्लक्चुएशन सु याम चांग लay अदुगा होजिकी थमिबा हेंगलिसी अराउंड 48 crores को मतंग हेंगलेबा असे नॉर्थ ईस्ट की चाउरबा अखोगी एरिया नि नको अखोगी सोमदगी येंगदी हाइदी स्टेट से निपान ओइरेनेबा सिदा हेंगलिबा सरुक तो अदु मसाई हेंगलेबु दहारे अदु मतंग चाहिददी मु रिवाइज दा नत्र एक्चुअल लाकबदे मनदगरन अमुंग अमौरोइबको अदुना उजे हेंगलिबा 48 crores हेंगलपसिदा नत्रगन सिगी नियरली 50 crores हेंगलपसिदा अखोदि हेंगलेना हाइबि पाउदि फंगदोइने अदे करमाय तौरेमो करमाय तौरे अखोगी मणिपुर की रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स दा अखोगी मागी थादरी एलोकेशन तौरि बाय तारे मसिगी चांगसिन कमाय तौगेदा करोड़ चामगा मंगा कथेबा थाजब्रसे अखोई ngakani रिम्स दा अखोगी मागी यूनियन बजेट न थमिबा एलोकेशन से मसी क्रमाय तौगेदा अखोगी ममांगी चहीदा करोड़ 460 से मसी हुजिक रिवाइज एस्टिमेट सिगी चांगसि लय हाइदी चही मदा करोड़ चामरीगा हुंफुगी मागी रिवाइज एस्टिमेट हुजिक बौदा फंगबदा सिगी चांगसि लय रिम्स किसे अदो हुजिक अनौबा मथंगी मागी सेनबा थुंबागी चही सदैदा लाकदबा चही सदैदा थमिबा बजेट एस्टिमेट से मसी करोड़ 450 मंगादा हंदगिदना करोड़ चामगा मंगाजे हंदरे अदन हुजिक याम लुरैबा कोरोना वायरस की कई लाइबा अदगी हेल्थ की ngसागी पब्लिक हेल्थ की इश्यूज में हम लाक्तना हुजिक याम न लुरबा तानफम अदगी मणिपुर गिदी हुजिक नादबम बौ लैपोंत्रे नाहाबा मैम सिगी मरक्सदैदा अकोगी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स असौबा मनेब अदो इंडिया की वन हुजिक चाउग्रबा मी करोड़ चामगा कुंठा हेन लैबा इंडिया सिदैदा हंदकी बजेट सिदा मेंटल हेल्थ की सिगी थमिबा बजेट से मसिगी से मसिदगी अकोगी रिम्स दा कलथरिबा अमाउंट से हेले हाइदी सरुक अनि मखाय मु हेले रिम्स दा कलथरिबा सिना कोई मेंटल एंटायर मेंटल हेल्थ के वन थमिबा बजेटरी एलोकेशन सिदगी अदुना आइना थमजनिंगदी सिगी बजेट से मसी कोई एक्सपांशनरी होइबा आइ ngसाई फिजिकल स्टैंड हाइजगिदो एक्सपांशनरी होइबा हेना पक्थोक चौथो अकांदा मदुना पक्थोक चौथो पदुना कैदोरगेदा ngसागी कोइना डिमांड डिफिशिएंसी न कोइ ngसाई हारिदो हाइदी इकोनॉमी सि नारबने मागी से आईशू द लेबगु मने याना न कोइना मरु ओरिसे मसी मागी आईशू दि लोकथोरप महाना मरु ओय अदन आईशू दि लोकथोरके हाइतार बोइदी मागी सोंदरी बसे मजी फजन इंजेक्शन पिदना फिजिकल स्टिमुलेशन इना मागी दोस एन तीजन दोस पिरकांदा मदुदा पिसलकांदा माजे अमुतंग हाना लेपंग हमम चंगे अदैदा कोई चटपगी वाकल खनबे यायबा अदा खोइदी सुमाइन चतोरिनी 6% 6.5% आइना हाना कोई थमेबा
ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯥꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯀꯣ ꯐꯤꯁꯀꯥꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯐꯣꯜ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯤꯁꯀꯥꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯤꯁꯀꯥꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯔꯕ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯣꯖ ꯑꯃ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯌꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯇꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯁꯀꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯜ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯇꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯇꯔꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯗ ꯐꯤꯁꯀꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ 3.5% ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ 3%ꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ 3% ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯤꯁꯀꯜ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯦꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯁꯣꯛꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ एजुकेशन हेल्थ सिदे हेक्ट सोलकनिबा याम मरुब सेक्टर नि सम दा हेल्थ अमसुंग एजुकेशन जे ओजा ओजा चिंगलेन आई मथंग रोंदों लांगनो मोनो जगे अदुगा मरुइन हंदकी 2021 की बजट की प्रेजेंटेशन जे मरुइना अमाउंट ओइना अखोइना पा कांदा सोगी रिसिप्ट की पा कांदा 2021 की एस्टिमेटेड एट रुपीस 22.46 लाख करोड़ ने रिसिप्ट एस्टिमेट पाब कांदा दुगा एक्सपेंडिचर की एस्टिमेट तना मसी रुपीस 30.42 लाख करोड़ ने हुजिकी लेरिबा बजट से मरुना बजट से 45 पेज बजट प्रेजेंटेशन ने 2020-21 की से दुगा हुजिक पाउबदा कंट्री ने हेक निंखा तमकपदगी पार्लियामेंट दा थंबा दुगुंबा बजट की स्पीच से 2 hours 40 minutes क्वाइटगी सांगबा बजट से हुजिक पाउदरी रिकॉर्ड ने हुजिकी गनंग निर्मला सीतारमण थंबीगी स्पीच से दुकी मतिक सांगरे मदुदी लोशलमदाइदा महक अदुम वाबा आई ngasa haijawdni pung aniga minute nipu leptana lepaga par agadi awaba me mayoknani tawgen maroi lakchaning buse tawgen maroi hojik se ngasai tawon na buson thambi bane ngarang gi hek budget presentation tawga sensex se 1000 points se handagi bai tai yamna sathina kungi bagi area duni aduga at the same time mayamna hojik hairi se amorom da hairi tamo hojiki economist kari sing haibi bada handaki budget se मरोने कंट्री इकोनॉमी से स्लो डाउन मायोकनरी से दुम हाई लेरबनी अदुगा कंट्री की रियल इकोनॉमी रियलिटी ऑफ द इकोनॉमी सी कंट्री इकोनॉमी दुगा हंदक की बजट सिगा अनि से डिस्कनेक्ट तव हेबनी दावा दिस मरी ले ले दा हाई तारे दावा सम नारे कांदा अदुगा पंगसांग दि सांगबा वारोन ओइनदी अदु तमो कमाई उबिगे बजट से स्मार्ट तवे बजेट मा पुथुरप मतमदा दम मासे रूलिंग कांगबु हदि पुथुइबा कांगबु दि अफबनी हाइबा मियांगी अफबनी अदि इकोनॉमी जी फगनदबनी ना दम हाइ अदुगा ओपोजिशन ना मदि गवना तेनबदा दम गांग बाइजे मासे खरा दम चनबि ओइना लाइ ओके अदु नतब ख्वाइदगी लुरिबदी साइ ओजा चिंगलेना जो हाइग्रे ओजा नबकिशोर मतम सांगना कोइ स्टेट चीफ सेक्रेटरी ओइना तोंगान तोंगान बा थबकसिन तौर लापने अदुना पॉलिटिकल पार्टी की मी अमोइना हेक येंग नतबदा सुम येंगबदा अदि इकोनॉमिक्स मयाम आइ सुम थेंगजब नगांगदगी दम हाइबसे हंदकी बजट से मयाम आशा तौबा लेबाक की सोथरब इकोनॉमी से फगत हनबगी फिल्म दि याउदे ओके आइनि मसिमदि अदम कमन ओइना अदम हाइरे ओइ रूलिंग ना हाइबो पोजिशन हाइबदु तुमाना रूलिंग ओपोजिशन की तोंगान थमकांदा इकोनॉमिक्स मयाम जिना इकोनॉमिक्स मयाम जिना मोइ से अदम बायस ओइदबा मी सिमनि अदम आइना सुम थेंगजरि से अदम हाइरे तौबदबु बजट सैजिदा हिरम खुदिमक से कवर तौसननाबा लौमी सिंग एजुकेशन खंगदे इंफ्रास्ट्रक्चर खंगदे अते मयाम से यारि मोइ कॉन्सननबदी होनै अदि अजु जासगलेन जो हाइबिगिबा मदमाने एजुकेशन सेक्टर दा अदु क्रोर अदु हापे अदिगी इंफ्रास्ट्रक्चर दा अदु हापे से हयंग रियल असेंग बदददी मसी ओइदोरिने हाइबसे मसी सु मयाम याम कन गांगनरिबा दम वाफमने अदिगी याम सांगना पोंगनिगे मिनिने फु ओगुंबा अदु गांगदरसु रियल बागी पॉइंट दुदा मधु तौदबदु मधु साइ ओजाना हाइबिग्रिदने मधुदि सुम करि हाइदारे वाकोइ सुम सुरगा लेरगा
yam sangmani yam phajabani haina ba tobani gan haibsi kaman oina dum masi haina rabani masi aina haibagi wang akta natna adu tasengna harada handaki budget sida hoigi development prospects yaw de na haibadudi as the budget itself tungda lagbudu kaino adudi dum mayamna khangnani adum yawdaba nate agriculture gi 16 point plan haidana agriculture se sakhat hanaba leibak sidi agriculture na maru eba sinpham oibe lamni na chakhula rakanda purchasing power sai sarna yamna panbi ba purchasing power se yamna hegatna ba ngamna ba lomi jingi income ji double loina ba lomi jingi income double oibe siti narendra modi gi mamangi government gi matamda so haidna di lai madu oibro oida bra di mayam adum khangrani oik so dum lomi gi income ji double oingani ga dana adum hai yawi adigi infrastructure development gi matang da koi lambi sarak mayam ama masajida koi gi kari haidare corridor mayam ama adagi national highway mayam ama masi sengwa chaklu thabak si thuna loisana na achawa chawa sen pam happy adu happy gaina yamna adum yawi ada khwaidagi hena nungai tribase sai hojik oja Chinglen na hojik panbi gi ba yawbada akoi gi koi Manipur gi di particularly Manipur haidare north india gi manung sida Manipur se dum border area di oragi am sothabane masigi infrastructure gi development tori mayam se mayam ni khang khang na bawani adum ngarang han da more lambi da 4 lane oina pakthok pi thabak kan tore haiwani more lambi oigera Dimapur lambi oigera jiri lambi oigera mase adum amada so yong da ba dum mayam jigi apan bo oidana adum lution double project oina adum tawra leba adu to te mayam project mayam su leiri aduna infrastructure gi matang je paisa di yam chaung na happy na haidi haiba aduga koi solution ithum thum oida bi ma leba se mase di nuaite adigi among da mu oi budget ta sai am chaung na happy di haiba ai sai lak saning is na budget ta kitang di theu tare oi implementation je masigi matang je yo kan je budget ta pesa happy di any sina du hoi lambi du gi lopa crore du gi lambi semni di railway project haira dum nang na handa hoji se hai ipa pasa da ba MP su oi biri ba ko BJP gi adun hai no ji moi thaim tam ji oi roi 2023 haibani adusu oi roi na hai se baina moi masana bawa BJP masagi miduna bawa thaja da baina po abane ba aduna aina yam pamjadi di koi implement tawbagi thabak se sai da budget ta pesa ji chauna hapkera pikna hapkera oi athum thokpu khadi thungani modna thabak se fajan implement tawbi di khara phagada ba adu tawde si ngai te masi matang se di hena kupna i jan haninge adu yamor da sigi budget ki batang da haraga dum haiduni masi lebak sigi songthara ba economy ji phagan bagi di thajadre tawdabu budget se da hiram khudi muse konchana Manipur gi context jeng bakan da su particular precisely rims ki yenga da hanagi duga handaka nan dare rims ki andar kuse em sap phukala koi wafom su yauri health yam ro bi area ne mane ado sajida health ki palak padu da koi gi janna ausadi kendra haidana koi gi laira haidare affordable price da hidal langtham phan bagi matang je ngarang Nirmala Sitharaman na haigi bada every district of India si loina madugi facility je loi lehelani hayaba ado Manipur da hana khara phangi hani Imphal area da phangi na khanbe phadana phangi bra phangdabra haise masi adum ana ba ma layeng ba mi da hanga chum heta khangne ba ko aduna masi sinna pangai hayona taba sai oja singin da yam phajaba haigi India gi festival je sinana pangthok pi le re do India da sinari ba khoi lai phadibi adigi lai masa masu ba sinana sarabne bamula ro ke ki wadi lai aduna masi kai da India se adum khara ngang di ngangan ba thabak tadi khara wat boy na tawe aduna rimski hojik 105 crore kakthare hai sidi rimski film sidi hana dagi su rimse hana dagi sum sokthara ga lakone masi rimski director masa na hana na lakone aduna se paisa je mo 105 crore kakthare hai de mo laani irang mayam adum rimsta dum lakane na I kale aduna adaki budget se oi hiram khudima konchina ba phagana na badi hote khane bo khana lebak sigi economy je phatra de madudi thaja pate ba aduna economy phagat pagi mong sidi ude na I gam kanna haina rising je masidi I chumbra khal han baron gi tawo yes ai tawo no so lak su tawo I break metung lak sage tawo break metung ni fake news ge jana Manipur yeng bi ba punam ke pomda tuna pudun lak sage fake news mi yeng ta dun lebio break ke matung ni yeng bi ba punam pu am kana taram nok sar break ke matung da aina thamjado ba question se ozana be ko so da lak lak charage tabudo masigi question se hora oza Chinglen su aduga tamo Khogendra su maswai se opinion tan thambira musune aina hangjator be question sigi matang staita ozana be so maroina hojik se hoi haiba gi de opposition ye aduga economics ki country economics ki kari gi mayam haiba le
इवन चिदम्बरमना स्वाइसिबो हाइरि मदुदि गनांगी बजेट प्रेजेंटेशन से बीजेपी मसामक्त लेजरीबा इवन एमपी अदुगा मिनिस्टर सिंगौदा करी यावरमनो से दुम सममनबसे दुम फाव जानि हाइबगी मंगोन फावबुम यावरि स्वाइसे सुम ngang लेरगति ओपोजिशन रूलिंग की मोंग सुम चतोरमनिना आइना तामोना कुसो लाक्चनिंग सेमरोइना हजिपुति कांग्रेस यावबिरे 2019 लोकसभा इलेक्शन मायोक नबिगरे थेंगनबिगरे अदु अखोइना सुम उबददि चीफ सेक्रेटरी अदुगा टॉप ब्यूरोक्रेट अमना सुम उजबनिना करिगुम खरादि रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नमदे तामोदगे सुम होप एक्सपेक्टेशन नम लेजरिन मिगो ताव अदु नै लाक्चनिंग से मरोइना इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF की गीता गोपीनाथ ना हाइबसी मरोइना कंट्री की मरोइना इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन से मसीना मरम ओरकांड ग्लोबली कोई इकोनॉमी ग्लोबल की एज ए होल ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी दे सोले इंडिया दनो सोकपुदन मरम ओरकांड हाइबनी अदुगा मरोइना सोमना कंड मरोइना सेंटर द पाइरिबा रूलिंग सिंग हाइबदना हंदकी इकोनॉमी स्लो डाउन कंट्री ना फेस तौरिसी इकोनॉमी सोक्सली बसे ग्लोबली ओइरकप फिबम दुना मरम ओरकांड ग्लोबली सोकपुदन इंडिया जु सपोर्ट तौबनी हाइबनी अदुगा गीता गोपीनाथ IMF की चिप ना हाइबिना इंडिया ना सोकपुदन मरम ओरकांड ग्लोबली अखोइना सो मदुगी मायोक नबदो अखोइगी कहि अवाबदो मायोक नले हाइबनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन लेबि प्रश्न ताबो मान हाइदि दुगे आई ता हाजा के हजिकि से पॉइंट अनि ने हरिबा अहमदा द शेयर ऑफ द इंडिया की GDP हाइतारे को इकोनॉमी इंडिया इकोनॉमी की साइज इन ग्लोबल इकोनॉमी दा सके हमने कंट्रीब्यूट तौगे सिने हरिबा हजिक फाबदा इंडिया की लाइबा कनोसी इकोनॉमी की साइज 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स मु हाइतारे को 2.7 ट्रिलियन डॉलर 2.7 USA के ना अबाउट इंकम 18 ट्रिलियन मुक लाइगुम तौबनी अदुगा चाइना ने खोइदगी 5-6 टाइम्स मुक लाइबनी हरिबा USA के प्रॉब्ली 25-27 मुक लाइगुम तौबनी अदा अखोइ से फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ने इंडिया से and fifth largest की slow down तौता अपन मुझे सुम direct चिंग थई है वाने बा अदुगा second point दा हजिके हाइरिबा करी है नि global slow down से ना मरम होइदना इंडिया की अमुक reverse होइना अमुक करी है नि slow down तो उसे contribute तो इसने बा अदुना reverse ने को reverse दा है दा इंडिया की how much is our economy is integrated with the rest of the global economy इसने बा कोई export import से के हम share ले गया बा अदुको इंडिया की international की trade कोई लाइव शेयर से याम शॉर्ट पिक एव maybe I think it's only about 2-3% मुक्त लाइव ने भाई ना भाई निसिंग बता it's a very small share कोई के ट्रेड के वॉल्यूम से अदुना कोई के एक्सपोर्ट से या हमने पिक पनीना कोई के असी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से यूरोप दा जर्मनी दा मदा स्लो डाउन तो मरम होइना कोई रिपोर्ट लाइव तो खरदी हंथै अदुमको मदुना कोई के इकोनॉमी की कनो तौबदा स्लो डाउन तौबदा याम चावना तौई हाइबदुदी परसेंटेज दो पिकपनिना अदु कंट्रीब्यूशन याम पिकनेबा हजिकि जे कन पॉइंट अनि सिनेबको अदुगा हजि खोइगी लैरिबा खोइ म्याम लोइ खनरे हजिकि इंडिया की इकोनॉमी से हजिकि स्लो डाउन लाई से आफ्टर 2016 की डिमोनेटाइजेशन तौगिबदगी स्पेशली MSME सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर सिदा अकन सफु बिगिबदो unauthorized financial sector I unorganized है से unorganized है बदी याद रहे unorganized sector से मसीदा ngase हाइदी मोइदगी केपे करी है नि केस इकोनॉमी द बेस्ड ऑन इकोनॉमी सिदगी केस से करी है नि 500 रुपीस 2000 रुपीस से डिमोनेटाइज तौबिदगी मोइ से सिस्टम दगी सक आउट तौगिबसे लौथोगिबसे द मखोइगी लिक्विडिटी दो लेरक्तबा अदुना वेज पिनगाई लेतबा ट्रांसपोर्टेशन की यादबा अदुना बिजनेस में हमसे मतंग सफुदुना बगासे MSME सेक्टर से हजुबा हगतपंगमदरी हरिबा whereas MSME sector is a very large contributor to our export 80-90% मुक लाइदेनी अदुगा एम्प्लॉयमेंट अदि 45% मुक गरी MSME सेक्टर से अद हजिक से या मन हजिक MSME सेक्टर से डिमोनेटाइजेशन लाकेबा GST लाको सिदा लाइरिबा कनो से कंप्लायंस मुक लुरकपा अदुना मसी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मु हेंगलकपा whereas on the other hand ngasai GST की कनो से कलेक्शन मैम खंगबिरंगनी ngasai के कनो से हाइदी टैक्स से अपफ्रंट ने पिए पोसे लै मतम दा अखोय हान बेट के रिजिम दे पोसे जोल मतुंग द पिए बा हौजिकना अखोयना जोंद्रिंग द खोय लै मतम दा पकरी हाइनी पैसा से हान टैक्स गवर्नमेंट का के दबा अदुना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से हेंगलकपा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हेंगलकोय मतुंग इन बिजनेस तौबगी द कॉस्ट ऑफ फंड से हेंगलकपा रिकॉर्ड वॉल्यूम जे हेंगलकपा अदुना बिजनेस दा यामना एडवर्सली इफेक्ट तौरकपा GST का डिमोनेटाइजेशन अनि सिम लैरेको अदुना मसिदा मयामना हौजिक पामनरी से GST से कंप्लायंस से वाई अदुना मरम वैदना बिजनेस तौबुसे तोकनबो भोग यावरिमने हरिबा अदुना हौजिक GST अतोपा मना रेट से वांगी
PNB Marwan automobile sector hai se ko automobile sector se one of the major contributor in manufacturing ne India gi ko ad Marwan automobile se car sabu ka na te car gi components hari me am se components mi lakhs of people se kari hai ni thau perim ni dealership the perim ni workshop the perim ni hari ba ad hojik se as much as about 30 to 40% gi down oi ru re hojik se hojik ko khara Maruti gi khara revive tawre ko adu atai di under ki last month January sida inga sai pajabada Maruti gi sales se about 1% mo kari grow la whereas other companies they are minus 20 30 admain lei hariba aduna manufacturing sida solakpa ada masagi India gi history da in the last about two more high in 1990 91 92 je Manmohan Singh na sai liberalization reform to ko matam sida gi hoju for the labor contraction in manufacturing se IIPN industrial index for of kari hani kari manufacturing gi se hoju se about yam hanthare ba 2-3% ado idel lei hariba sida manufacturing degi amu kari hani koi gi GDP ki calculation manufacturing chauna role lai re agriculture su achobu role ne adu agriculture ki growth se budget da di hoji 2022 da masai gi farmers ki income se double tawni hai araga agricultural production ki growth or last year is about 2 to 3% mukta ne hariba adu kamai dawna kari hani production leitana khoi gi farmer income double oi do no ba smai dawna hoji ki BJP ki sarkar sing sin yam ambitious oi ba 5 trillion economy ko hengani haiba farmers income se double oi hengani ba whereas ground reality da di madu oi no ba thabak ti oi da ba achu makya leiri hariba adu atoba point ma hoji ki putting money in the hands of the people ngasai migi purchasing power ji hangana bagi da makoina hoji device to rei ji ngasai gi income tax ki slab se macha me am tholokpa aduga hoji ki income tax ki rate se 5% 10% 15% da hantharakpa adu budi am phare whereas adubu hana gom marwaina taxpayer riba lower income adu middle income government employee or bising jina tax income tax pyramid se masida phangami ba ngasai exemption deduction mayam koina kudam wana habda LIC da koi invest tawraga madu do 1,50,000 bhawga kari hani exempt tawba adagi ngasai ge kari hani in the housing loan lawga the interest up to 2 lakhs bhawg tawba adagi infrastructure ge bond leiba da phangba kopa adagi hai ba khadai hani imung manung da ngasai ge physically disabled oiba da layeng ra chamga paisa do exempt tawba khopa mayam sing sidi amuk lokthokraga some the tax ki slab se hantarak puneba aduna takpadi ngasai ge government ki policy se khut oina kari haini pithoga yena lokshin bagi phibam ne hariba aduna ultimately government employees the yam chauna benefit oigadob the mande sam khara lakpa yai madumangna will that be sufficient to put money in the hands of the consumers in ever madu akoi yeng tai aduga it is too little aduna consumer dang sai purchasing power hengala lokpa demand hengala pa je karam kan hengala ke the employment phanga da thabak tora kan da ad employment krai phangduri manufacturing do loin contraction to gore lay off to gore even automobile sector da in sida yori pau hi ra je more than 2 lakh people laid off adagi 3 shift torambado 2 shift da handare 1 shift da handare manufacturing ki factory me ama automobile da khang any sector textile da khang loina close to chilakwa aduna unemployed oiba mi sing du na krai di paisa le dana demand hengla kadui ne yes 2020-21 gi budget sina country economy si growth fund bada growth hengel da krai bu mateng oige se lakada matam sing sta yengi batari haibagi overall kan dino ja Chinglen same almost question ne tabugi di hujik samam nari se maroin haib se center da government ki side di haidi haibani global economy slow down no maram kan da India su impact madugi effect pang bani haibani adu international monitoring fund gi side haibi deina global ki pot effect to se country India gi slow down chak khibdra maram ka or kan da globally effect on bani haibani kamai ubi ge aina haini mom dilei international monetary fund gi hozik chief economist ori se Gita Gopinath masi India masan sima khoi kawbom thokte ba okay aduga masi si oi de mamang da ma Kerala gi masi koi economic advisor oi magi family ki background kari krasi adum kharange koi gi kari hani iho yor pa kangbu ne ba masu okay ai ga di ai marta ai thena gi su yaw khre ma koi satro gi moina koi digi ai ngon di adu khar junior oi aduna tongan thamra kanda man maru oina focus tawri di adum ai size di adum ai share tawe mai video share tawe adum mane kan haidi akoi gi sigi magi slow down tawri be sigi main reasons maru oiba maram se ad masi thopa gi maru oiba horpham ori sa
masi kaino da koi na ngasai haina riba demand gi deficiency sina oi halai ne Okay. ano demand gi deficiency si kai do gi ba kyam sati ge bu miyam sina koi maru na makha da lai riba kangbu sina lai ba gi demand si torok tra kan ti ngasai gi industrial gi growth su la oi ba ramdi aina ngasai samna da koi gi sinmi lomi mana lomi gi macha masu sina lai ge na har pase paisa la kan lai gi har ka tu ne adra man lai ba gi demand torok ko matam da ngasai gi magi industry gi ngasai gi demand su hengal ka tu ne adu mana lerek tragadi mathang matu chain reaction lap tuna maduna makogi recession nom da stagflation nom da stang magi pose dum thokadoi ne adu mangne ba koi je thoise aduna suma kogi yam chauna kogi demand deficiency leirabadina kaidoge da magi aggregate demand se masigi effective demand hai tare masigi myam gi demand se hengal na bai dam ta sarkar na achauba public investment gi dose ma pi sange adu da ni mana deficit ki wadu adu da mana pusala poi matam oidre ba adu da di masi kins zemkins masa manu zo hari ne adi masi investment multiplier hari se aduna size da dike da da myam gi khutta paisa si yawna bai dam ta achauba public ki magi investment si tawrakan du da adu da ne ko gi private investment su lakatu si public investment lokto kan da private investment sang kani high se masi ko moi crowding out theory ka hari se masi ko gi kano da su yam pansel ko moina adu ko na khangi se kaino PPP ki model ji fanam tore notice su fanam tawi adigi magi masi trial oina basis su fanam tore adu changu oe public na government na investment in ti jana tawdragadi ngasai gi private su changde aduna yanan bada kwai maru si public investment si masi hengalan na bagi damagta akoi gi political will ma changye ade investment na koi gi masi tongno bhona bada ngasai gi revenue gi mobilization se sidenu ko maru ore iti aina revenue jang khomang amdragadi yam phangdragadi aina sona kan expenditure to yaroi aduna madai gi revenue gi mobilization to matam sidani ngasai gi political will haise madai dudani koi gi ngamdri se kutha ba ngamakri se je koi taram ani anta koi gi non performing asset haise ji bank sing da handak ngarang nan du strike to widana ko ada usi kyam na nuai tri kaino da bank sing sida koi gi paisa puri ba sida so ba chenjau pai ba mayam puri so ba corporate ado makhoi da to liba loan se hauki ba mangi sahi mari manga sida kramai to ge da 6 lakh crore ki paisa se koi gi write off to he ai sing da su ya bai mong da tham do khre 6 lakh crore adu ki chang ni ko pulap ki yeng bukan da adu masi kai mata masi payback ki ai election lorab ne payback ni ka na ne bse yawe ruli opposition ne ma har kani ai ma ju pm tok ta mai kulang lam sing jab ni ka na adu ba khoi de nuai te da aduna aina tham ningi di akhoi se resource leit tab di na te akhoi de leitri se ya maroi ba akhoi de leitri se political will du ne resource ti le lei adu luri di political will du wat panina resource to europe ne aduna what we are lacking in is not resources but political will do ne ba khoi da ya maroi se aduna aina tham jani gi di ma sa gi magi demand si hengana bi dam da fiscal stimulation hari se masi tawning ba se masi IMF su madu pa mai ba india da adi masi public investment hengalan na bane ba man madu ko gi encourage to bani madu tawrakan da ko demand do hengalakani ha bani masu sem ko views share to ba man india se hujik slow down to bagi maru ba maram sing manung da ko gi demand deficiency se masina choba maram amani se masu share to buduna ai di hai bane ai dumai lawi aduna hujiki hariba sigi film se da demand si hengana badi hona da na asagi thauba yadraba gari start to da ki kaw da hodraba gari du afaba thau du halaka da start to holaga charka do thau du afaba handri buji adune ba ada ngasagi da ina makam haini se lau sungi matang do ai sinang pala ilo lo singu tang do zai mathang round the last round the last tam se le dra male lai ni ai tiena am katang me bori khana badang ai na ba koi gi Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme kaktare masi kakta bai chang se 71000 crore si handa ki revise budget ta lebi se masi 61500 da kaktare ga di 9500 crore si handa thokre ba aduga tasing na masi hojiki leiri ba film se da chap chana masi sasen to jatha matam da 1 lakh crore chang ni estimate tawri ne adu masina kakthar pai se kedro kani ngasagi akoi na ngasai demand deficiency do madu akoi gi kari ani magi ICU da leiri ba mi do ngasagi disaster poi mahota mangon gi mu akoi drip satu pagi film ji ge manane aduna film je hena parba film ji ge di hena lusala poi film ui masida marui na sok to si resort staff oi ba adu Manipur gumba state si yam sokani maram di kenu da akoi di khubat like kan sarga kuning gang khalaga yeng si center gi budget ne yes mana film pare akoi pare mani film patre akoi patre maro ye yam chumbon longwi gi matang la kan hujiki non performing asset ki bank ki kari matang la kan da longwi na loan kan lo jab du ti koitan ta na ge thau duna karim kwan da longwi do
adum kay da suicide ka tong maram he ohen ba aduga sen achaw achaw karbar wala na lobuduna non performing asset of the pusalakan da madwai du kay hay tare sen gre bu haibani khang de aduga even singaktrabo singdrasu dum yabi film dum chatkiba moron example on a country gi on pankan da Vijay Malia King Fisher ki karigi mapu odiba aduga Nirap Modi sing kari sing achaw achaw sembam puraga chatkiba sing se haina badati opposition na haini BJP gi na nanthon bani haini aduga BJP na mo haini Congress na nanthon bani haibani adubu akhangai sing haibi bada unbiased comment lok taragadi maswai da sen grising se सरकार के दो खंगोय दोइनो मसी तौबदी अब सम नारे कान लोन की करी मतंग मोइना चाउंग चाउंग लोबसे कांग्रेस मतम दसु लवी बीजेपी मतम दसु लवी सेन बसे अमै मतम दसु चेली अमै मतम दसु चेली अदुना मखोय सिंगसी मतम चाना लोन सिंगनबा होना दबा अदुगा लेबाक की सेन की बसकी रिस्पांसिबल मतंग ला कान दति अनिमक दायित्व चप मानना लौमिनगदबनी पुमिनगदबनी अमन अमदा चैबना कान रो हैबी एरिया am दरि तावगेन हुजिकी मतंग दुनि मरोयना मयाम के सेम क्वेश्चन दुनि country की economy slow down से मरों मरकाना globally impact तो वमा अरुका globally सोथरा पुना मरों मरकाना India दी तसेंग बुद्धि हम करना होता बनी अरुका globally ओइरी बफी मंदुना India सु सबर तो उन्हें है बगी मतंग अमा सी मतंग जे कई वहम थे तेंतंग ना तम actually the ai the ozana bagi sorna oza sele na phajana basi mayak chang hai so ajida तमो यानिंग ते तमो की ai loi yai loi dang chumme okay ada ai sai mati ama khatang ai na panjani ba man sa na hangi bo wang jiga di mari le na phatra ai oza sele na haiba political will ha bi matang do hai handak ki sida yam yaw we yaw budi ai sai hai jagre yaw chal be pang yaw di yaw chal le na kino gi akoi gi uran scheme gi makha de airport chama develop tawni ga na haiba adegi कोई लंबी सिंगी पोसे पुथों सिंद खुदांग पुथों चाना ना बा अदुगुंबा मयाम अमा अदि किसान रेल अदगी पीपीपी अरेंजमेंट दनि को अदगी मु किसान उड़ान गायना याम तोंगान तोंगान मयाम अमा सिविल एविएशन gi मखार तौनी गायना याम हायबा पैसा जो सो सेनफम खागा थने अदा स्वाइदा नॉर्थ ईस्ट की मासे ए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट होबा अदाइदो माने नॉर्थ ईस्ट ता सिनद्रब एयर समजल लगा सिनबा याबा अदगी इवन electric की पोल या मरे तब हाईवे भावा स्पाइन तो लोमी जिंगी मियाँ की खुदों चाना या प्रॉब्लम सेकंड का नहीं है ना आदि लाव लगा लाए बा अदा सही हो बखना तो जाओ बजट है जी गवर्नमेंट से ना लाव रही बा तौनी ना हरे मियाँ तो मधु ची तो ना तस्वीर सी तौनी ना उत्पन्नी है ना हाई बनी है नहीं अदो हंदक की बजट से जो समाय ना लोमी जिंगी समाय ना तौन बा अदिगी इंफ्रास्ट्रक्चर की मतंग दा लोम पार्टिकुलरली लोमी जिंगी सही इनकम डबल हो हन बा अदगी लोमी सिंगी पोट पेडिसेबल आइटम सिंग खुद खुद पुबो याना बा अदम उड़ान स्कीम यामा उड़ान स्कीम दनते आते मयाम सु यावरे रोड कम्युनिकेशन की फना बे यावरे अदबो साइ जो इन मसे हंजल सु हाइरक पसु याय अदबो अखोय मणिपुर ले फिल्म जिदि हाइरो मयाम सु लोइना उदे अदगी नॉर्थ ईस्ट सु तौनी ना हाइबि या मयाम ममिंग सिन लेरबा मयाम लॉकथोखरे अदबो हाइरो मयाम दु अमो आई यावदे तौरक्तेबो अदुना कदे हैदरे सैदा आई पॉलिटिकल विल लम लेरगा मसी दि आई तोहनिंगी सिंद सम ngang नतबा खामदगी सिंददि हम ngangi अदुगा बजेट तसु रिफ्लेक्ट तौय हैरगा तौदना सक्खिबदुदि अखोय पामदे अदुना पॉलिटिकल विल लम लोइना तौने हरदि तौबदो आई मदु तोहनिंगे अदोंदो थमजकी ओके ओके तमो लोशल अबने ओजा सिंगने तौबो मसाई की मरोइना नसाई की फार्मर की करी मतंग पन रूरल सेक्टर की करी की चाखोलनबा अदुगा मरोइना फार्मर सिंग द अखोय क्रेडिट कार्ड पीबा crores of farmers credit card people of Mary. So I the economists encouraging even opposition in Yang Moyori Maduti. Pashadi lady later. Heidi Somna conduct no to Pura Kali or Pashali delete. Kamain Pido no do Kanan do Kainoshin. Credit card to Pilo Kanan do Kainoshin. Idena Marone Swice rural area, rural sector Sakol and Baduga, farmers encouraging more the boost people high time around more economy boost on number farmers in the MPCC and people budget about one number credit card to Peter and Cotton so crore of farmers the selling come away last 1 minute. Local Pugis Dana Tamzani say predictive best the quite maru see low singom must elites in yes. And the Masipi based data where India put the young Bamatam. I don't know Posi Pashasi Tabamatam, Kitanga Maming in a name sector hangar lagasu. I the name sector hangar by the Pashasi hangar Padiman. I don't know Sagi Potsai Tangbagi, inflation, I di Masiki Changsi and Gadi, Madu count to Lagadi, Potsi zero at all doing it. Okay. So some like Handamaki budgets the irrigation, Adu agriculture, Adu elite, Adu rural developments. Punna power matam the Hangari Batang, Siga, inflation, Yanamatam the zero way, Hangar Pichans. I don't know. Yam couldn't have Pomatam. Anyway, adu lady but Tamiba, crisis who come together, Apoina Yamna, no hydrity,
ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯕꯖꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2019ꯗꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯦ 60% ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ 60% ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯕꯤꯀꯤꯁꯣꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯌꯧꯅꯗꯤ ꯁꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯔꯤꯁꯤꯞꯁꯤꯅ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯨꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯣꯔꯠꯐꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯇꯦꯛꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯇꯦꯛꯁꯅꯤ ꯑꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ GSTꯒꯤꯅꯦꯕ GSTꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤna ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯦꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯁꯔ ꯗꯤꯁꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯟꯗꯔꯇꯦꯀꯤꯡ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛ 250 ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯕꯥꯎꯠ more than 200 lakh crore disinvestment lakadabneba handaki chahi sinbasidana 100 lakh crore neba moi phangamdre masigi BPCL jo yoni adu yoni yon mungamdri dana ko mathangi chahi sidan moi parisi LIC ki IPO ama tawraga initial kari haine kind offering ama tawraga public offering ama tawraga madudagi lakpa LIC ji yon thoga public habiti 100% ji government gi oiri heriba LIC ki portion gra ji public ta gi paisa lakpa dana moi crore lakh ama phangbe yai lising yangai phangbe yai LIC ji yam chawba company ne heriba smai tawna disinvest tawraga phangane ba paisa ji yongna phangak leibi na ba lerak ta ba kodamai na year in leibi na ba leidana hojing mu so offer tawrindra handa mo offer tawrindra mas pause zamaina disinvestment gi paisa phangada phangakta ba tax si paisa phangada phangakta ba aduna upai lerta na ngasai gi fiscal deficit ai ngasai borrowing se market borrowing su gawi paisa namaga RBI di paisa puroga kolaga tawraga ngasai gi gap to min to kan to bridge to budune ba koina fiscal deficit se ar fiscal deficit se wajana di yam chawna pu bi ai masi su limit amai thamna ba da mage fiscal responsibility and management ek enoma leiri ba sidagi hembi adi na government of India na ngasai gi financial discipline si leina ba koi Manipur government gi su central government gi su sin limit ne hari ni handa 0.5% hengi ji wa government of India na masi kano relax to buni khopne na khabar ri iri hari ba admain tawna koi ge kari hani tawning badi yam ba ado revenue di lerak ta ba economy do phatam ni na masi vicious cycle hai tare aduna admain tawdra ngasai khoi investment to bang amak ta ba ari ngasai agriculture credit ke to khaira panjarang bi idea ju khar lei hari ba tawte ni matam koi na hoji moina allocate kan target thamise 15 lakh crore ne ba ngasai agriculture credit ke agriculture credit se short term medium term long term mai lei ba Manipur da ai register cooperative wa mani ai khangje hari ba ai ko mase short term se ngasai ge seasonal operation se gi cooperative credit structure is she give the bank credit kisan credit card and people sina crore chani chom the and people am there atai lam the lakh to be heriba achi su yam phaba ngasai money lender de paisa log da ba ngasai formal sector de paisa je interest yam pi ba yes atai de wang doi ni atai 100% oi doi ni sida 6% ka the pi ba subsidize the way naba na refinance to ri ne ba masi su yam important oi ba important just 1 minute ngasai maru na rural sector development to farmers in karising kisan credit ki karigi pirak pagi economy yo plan am yauri 15 lakh crore ki tamo sai se maru na farmers in karising da yam achauba haidi ka hetare panganama o hendori bras hoi hengani na haibadi yai adu sai ai di hajana jana haiduni masi thapoi na pangthok ko matam do adu dai ai ata thasani usi mo thasani ai ngai bo mana mati amana akoi 20 lakh farmers da akoi gi stand alone solar in ma hang do ni madri sing gi matang da na haiba ado khoi sum ba se masi khoi Manipur de sing si khoi di rainfed irrigation kano agriculture ne sigum gi facility je khoi Manipur de yo ta bugum ba adegi hoji hai India ga bena hai do barren land sing si da solar in ha ga madu national net power grid ta hapsa laga paisa phangani ga na haiba mayam yawe ba sigum mayam je khoi Manipur da
ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯕꯦꯔꯦꯟ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯂꯣ ꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯍꯧ ꯌꯧꯍꯟꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗ 20 ꯂꯥꯛ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯎꯁꯤꯅꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯂꯥꯞꯄꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯤꯅꯣ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯇꯁꯦꯡ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯛꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯦ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯅꯔꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯒꯦꯟ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯣꯅꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯣꯅꯔꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤꯁꯨ ꯀꯛꯊꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯛꯊꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ 105 crores ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯍꯨꯜꯁꯤ ꯄꯨꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯦꯝꯄꯤꯁꯤꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ